تماشاوان هجا جی واشنگتن جی استودیوی دنگ امریکا سلاوریز ام دیسا به برنامه کورد ویزیون ورانه ده برنامه و هفته ایده ام جماره که راپور اینجا امریکا و جی نچگهان مین کردستانی بینیم پیشوه. تماشاوان دلال دنباش. پیشت اپراسیون لشکری او قدرخیا درکتینه یا به مهان دامکر دستور جرنشبان شناخت را حد داین کو به کاربن و گرین جیوارن خو. ل وان بخمگینی دید کو پرانیا باجار وران بوده. د 14 ماه آذر 2015 جبر خندق و باریکاتان قدخه چون هاتنه لشر نخیات بو اعلان کرن قدخه پشت نه مهان 14 مجدار ده هات را کرن اپراسیون لشکری آل شر نخی د 6 حزیران ده بداوی هات بو سرفرمانداری ارتش را گاند بو کود اپراسیون ده لناوند شر نخی 505 شروان کرد هات نکشتن د دما پفچون ده و پشت پفچون اپراسیون زیان یک پرمزن لباجر پیدا بو جسدی هفته شرنخی هات خراکرن هر وها نیزی هفته هزار رونشتوان مجبور مان مالی خواه بهیرن و باجر درکون روژا دوشمه دماکو قد خال سر شرنخی رابو رونشتوان لجه مالی خواه راست کابلین مزن هاتن نها دشونا باجر دا خرابه یک پر مزن هیه جده تاخین باجر هفت تاخ قد نمانه جهف تاخان حتی نها 2044 خانی هاتنه رو خواندن و بگشتی هشمار خانیه که ویورن خراکرن ده سریا 6000 دایه. بریا ده روزان دولت دستا سر شارداری شرنخه و کایم هات تاین کرن. پشتی پفچون و اپراسیونان آواهی شارداری جهات خراکرن. ده 4 مهده پارلمانتر شرنخه لیلا بیلیکشی تاوی نه پارلمانترین هدپی هات کرتن. لطاقه دیجله حکمت ایچلی لسر خرابه خانیه خارونشتی او نزنکو ویش ای روشون دا چه بگه نیم خرابی مدرزش دیوانه خوده جهون وین و دولاب و بول دولابی و همی شاوتین و خونی جعونی خورده خوده من خونیه بچه دیوانه تو خوده او از او سلوبیو چه که به حفیه سودی از او خوده کرگه من الویده آل نکره خواه اما هاگی دنو بیا تو خام راوی چوی مکتبی و گره من اخواشا خوده نکرچین کو خواده گره خواه گره مجھے حالیمه اوتانشی رونشتوانا تاخا باخچه evleriye خانی ویجی سه طبقه بویه او نها توتشتک دشونا خانی دا نمایه او جی دارو ازنگین خواه ادبن خانی دمانه دردخه او دبه چادره کو 8 مهن تدا دجی ما سرقتی از چادویی ام 13 کبنتی از گویی ام بس 8 هیبه اما چوی دنیا اما در کتی کلونال و چادر و دو و من ایشونه عمل جنگ ایش جمعش خورا نکیه و به هیبتی هم هاتی هنی و اخو برای رجو میگی گله رو ایهاتنا ما تشتی مستر بنده خراب هایی نگذارگی مال درگی ببی ایشتی هنا بشه خورنش خورا درگی برگی خود ایشی ما حلیمت بجد سال 1992 دیانده ده پفچون نوروز ده او جبریندار بیه پیل ماینه کریه او لنگوی هاتیه شکرن نها لنگوی راست پروتزه حلیمت بجد که او نها ده ناو بیچاریک ماسندانه تی گوتن تاخین که هاتنه خراکرن دولت ای آواهی نوچه بکه لنیز 50,000 شنخی و ساخویه که ازوستان ده لنافچین در دوره آنجیل گندان لبا خزم و اخراباین خواه در باس بگن خجیجان فارقین دنگ امریکا شرنخ رخصتنا فریدم هاوس یا بنگهل واشنگتن راپورت آزادی اینترنتی سال 2016 وشاند و تد ترکیه وک ولاتی کی نه آزاد بنافکر و بالدکشاند روش خرابیه آزادی راگاهاندنه ام و راپورت او روش مدیای کردی و مدیای هفریک لگل ایوب برج کوردیناتور گشتی ایمجا تیوی بیوین راستی فریدم هاوس راپورا و نتنیج بو اینترنتی و که چاپمنی لترکیه د کاتگوریا کو چاپمنی ولاتی کو چاپنی ل نه آزاده دورا د جیگرتیه از باورم دناوا سد نود نه ولاتان ده دناوا ترکیه بویه کتیه ناوا سد و پینجی ششمین ولات yani dina weke Bangladeş weke Burundi و ولات وساد dina bavande ye براستی افتشکی شرمش بو ولاتی که کتبه از دموکراتم ولاتی که بوی کاندیدات جبو یکتی اروپا ولاتی که جیرانی اروپا
ولاتێکی کو براستی ترادیسیۆنێکی دوور و درێژ مجادلاکی تەکۆشینێکش بۆ مافێ ڕاگەهاندنێ تێرە چێبیە لێ ئەم هاتنە داویە ئازادیە ڕەمانێ لە تورکیە ئازادیە ڕەمانێ خۆ چا دەست پێ دکە وەکە تدی راپۆرژی ئیسپات دکە و بسەرێ مەدەش بخواتیە ئەم ماغدورێ وێ مەسەلێنە وقتا وڵاتێکی ئازادیە ڕەمانێ تونە تو ئازادی تونە یعنی ئازادی بوونا ئینسان تونەیە ژبەر و ئینسان ancak بە ئازادیە ڕەمانی ئینسانە و ئازادیە ڕەمانێژی ئازادیە چاپەمەنیە ژی ئازادیە مێدیایە ژی بڕاستی بنگەها سەر بنگەها ئازادیە ڕەمانێ چێت ئەری باشە ئەو بنگەها مافێ مرۆڤن کتوب بازتێکی yani her qada jiyana da ew rewş heye aliye siyaset da jî o parlamenterin Kurda rêberên wan tên girtin bi em bêjin operasyon îro ves bê jî bajarvanên li Sêrtê Dêrsimê hatine girtin yani Tirkiye ber bi ku dereve diçe o helbesta cîhanê bilî ew rêxistinê ku niha em behs dikin bi giştî helbesta civaka navnetêvî çi ye? Carekî bi rastî rewşa Tirkiye niha mirov bide ber çavê xwe rewşa Tirkiye sistemeke totalîter û ya otorîter tê ava kirin li Tirkiye. Bi destê yekî kesekî ku xusûsiyetên dîktatoriyal pê re hene. Mirov kare vekîl viya pêjêdî çünkü ew bi xwe ji va tiştana neaciz e. Divê her tişt dawiya got ez pastorim, got ez şivanim, millet jî got keriye ez ê wan bimeşînim. Devê xwe kir şivantî dema pastoriyê de û şivan zaten bi şive em bêjin çoban êkus çoyê radike jor çoban kelimên Kurdî ne bi rastî û kokavê ji ta ji Sumeratê ji Spatê ez ser viya sala berê wexta min felsefe dixwin li ser vê mesela başbûx û pastoral dünya pastoral ez pê sekinîm ê bi rastî hat devê xwe got ez pastorim ez şivanim jî gel jî kerîn ez ê wan birêve baş kekê pirsa min dawî ji ev e tu wekî min destpêkê ji got tu koordinatörê giştî îmece TV ku me haborî ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve hatibû girtin ji bo ve îmece TV o ji bo saziyên wek ku hatine dibin çarçeve rewş awatê hatine girtin amadekarî û karê ve hinek ku hûn weşana xwe bidomînin çünkü gelek welahî heye di aliyê ragihandinê de piraniye dezgehên Tirkiye wek aynı tiştê wek hemen zimanî daaxivir gelo wek îmece û hûn saziyên din amadekarîye ve hene Bixwe nava amedekariya em bi rêyekî nû de rêgahekî nû de ne ji ber ku imkanê me ku em li Tirkiye li ser rêya satelîtê kanalekî car dest pê bikin nemaye û yên çapemeniya demokratîk çapemeniyan çep û çapemeniya Kurd tevayî hatin girtin îjar niha em li pê vê riyan li ser rêya înternet em karibin hewl bidin xwe hem di nava Tirkiye hûn di derveyê Tirkiye çarekî bibînin ku em vê rêya ragihandinê car divekin û ve înformasyonê ji bo ku gel pêwîst e em car bigîjinin gel ji ber ku bi rastî çapemenî ne tenê em hatine girtin bi milyonan temaşevanên me û xwendevanên me hatine cizakirin yani mafê wanî ragihandinê girtina ragihandinê ji destê wan hatî girtin yani ne tenê dezgah tê girtin mesela îmece dezgahekî herî ku temaşevanê wê zêde bûn di nava Tirkiyeyê ne tenê nava Kurda de nava Tirka bi xwe de jî gelekî zêde bû di nava kanalên televizyona de ê nûça de îmece di nava 5 kanalê sereke de bûn her dem Avrupa hişayê da bo Tirkiye ku pêvajiyê endamtiya Tirkiye bi Yekîtiya Avrupa vê betal be piştî ku Enkere behsa vegerîna cezayê darvekirinê kir Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî bi tund bersiva Avrupa da li ser vê mijarê. Piştî darbe leşkerî ya li Tirkiye mijara serekî Rojava Tirkiye bûye Kanûna Cizayê Mirinê. Partiya AKP dixwaze vê qanûnê bine parlamentoyê û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji bejdarê merasîma cenazeyek bû û bal li ser Cizayê Mirinê kêşand. İdamla ilgili konu Mijara derbarê cezayê mirinê di rojeva hikûmetê de ye. Min berî niha jî gotibû eger parleman vê biryarê bide wê demê ez ê erê bikim. Biryara vê mijarê dewletên Rojava nikarin bidin. Ew biryara me ye.
برپرسین کاروبرین در یکیتی اروپا فدریکو موگرینی خمگینی خو درباره ترکیه دانی سر زمان او دبیجه کریارن لترکیه تنهولن ما عاجز که So we have already a profile. وەک دزانن هەلواستا ماوەک هەڤە di derbarê tiştên li Tirkiye çêdibin. Bi taybetî girtina rêberên HDP bûye xemgîniya 28 dewletên Yekîtiya Ewropa. Em ê zûrdestiya li ser çapemeniyê û cizayê mirinê gotûbêj bikein. وزیر دربی آلمانیا فرانک والتر شتاینمر بال لسر بویرن لترکیه کشان او دبیجه ام ناخوازن کسین لترکیه دمینن بهیوی بمینن gelek zalala eger Türkiye cezayê mirinê vegerîne dê têkilîn wan bi Yekîtiya Ewropa ra bi dawî bibe. Di heman demê de em dizanîn eger em derî li ser wan bigirîn, wî çaxî gelek kesên li Tirkiye dijîn çavê wan li alîkarî û piştevaniya Yekîtiya Ewropaya û ew ê bêumêd bibin. Bi taybet aniha ji ber vê yekê ev hilbijartinek nebaş e. پشتی آخافتن ریوبرین اروپی سروکمر ترکیه رجب طایب اردوغان ناراضیبون خو به دنگ بلند آنی سر زمان او دبیجه اگر بریار جزای مرنه به peşmin از امضا بکن. Yine söylüyorum. Hikûmeta me û partiya MHP piştgiriyê didin cezayê mirinê bê perlemanê. Ez ê vê biryarê imza kim, paşê em ê wê wek referandumekê bibin berdestê xelkê Tirkiye û ew ê biryara xwe bidin. Dewletên Ewropî piştgiriyê didin terorê û niha dibêjin divê em têkiliyên xwe li gel Tirkiye bisekinînin. Ez jî dibêjim hûn dereng mane, biryara xwe bi lez bidin. Ev bû 53 salin û hûn nahêlin Tirkiye beşdarî Yekîtiya Ewropî be. Yek ji parlamenterên Ewropî dibêje divê em cezayên bidin ser Tirkiye. Li vî bêterbiyetî binerin. Tu çi dikî bike? Kanuna derbarê cizayê mirinê hem li Tirkiye hem jî li seranserî cîhanê bûye sedema gelek nakokiyan û her roj encamê nû tîne holê. Hikûmeta Tirkiye hewl dide ku piştgiriya di derbarê vê qanûnê de zêde bike û ev yek ji bûna endamtiya Tirkiye ya Yekîtiya Ewropa têxi tengasiyê de. Aramacar dengê Amerîka. Nêzîkî du mehşûn da serokê hilbijartî Donald Trump vê bi merasimê bibe 45-mîn serokê Amerîka. Yek ji wan pirsgirêkan li ber Trump ev e ku ev çawa sozên ku wî di demê kampanyna xwe de dabû alîgirên xwe bicîbîne û her wiha vê çawa gel Amerîkî ku bi kampanyê hilbijartinê perçebûne bine bahav. The President-elect of the United States of America, Donald Trump. Serketina Donald Trump heşte wekû xewnekê ye ji bo piştgirên wî. Trump di axiftina xwe da ya serketinê piştevaniya aştiyê û yekgirtiyê kir. I say it is time for us to come together. Ez dibêjim ku wext em bi hev re bibîn destek. Lê serketina Trump hişt ku li seranserî Amerîka wekû wilayetên Oregon, California, New York û Massachusetts xwe pêşandan çêbin ji bo xelk nerazîbûna xwe nîşan bidin li dijî serketina wî. Di gel wê yekê piştî serketina Trump çend kiryarên dijî kêmaniyan û musilmanan çêbûne. Ev bû cihê pisyarê di hevpeyvîna Trump da di bernama 60 Minutes li ser kanalê CBS. Ez aciz dibim demê ez van tiştan dibihîzim û ez dibêjim divê ev rast e. Başkirina cudabûna siyasî yek ji xemên Serok Barack Obama ye. And it's really important to try to send some signals. Gelek giring e ku em sinyalên yekgirtinê ji xelkî ra bişînin, bi taybet ji kêmanî û jinan ra. Alûziyên siyasî destpêkirin demê Trump hikûmeta xwe ya nû destnîşan kir. Wî serokê Partiya Komarî Reince Priebus kire bi rêveberê karmendan li Koşka Spî. Her wisa Stephen Bannon kire şîretvanê xwe yê siyasî. Bannon rojnamevanekê herî kêşe li ser hene û gelek hezkiriyên wî razgir hene. John Fortier dibêje testa herî mezin ji bo Trump bijartina karmendên wî yên hikûmetê ye. But the process. Proseya destnîşankirina karmendên hikûmetê pêngava herî giring e li Amerîka. Molly Reynolds dibêje ku karîna Trump ya başkirina cudabirin heyî li ser axiftina wî dimîne. Me reftarê Trump di kampeynan da dîtiye. Li her wisa her demdem em reftarekî hinek aramtiriye Trump dibînin. Thank you. God bless you everybody. Di hefteyên bên de Trump wê endamên kabîneya xwe destnîşan bike û kesin ku ew destnîşan bike wê tona zimanê wî jî nîşan bide. Di operasyona berdewamiya rizgarkirina Mosulê de hezên Iraqî ber bi hundira bajar ve pêşteçûna xwe berdewam dikin. Kardesekî Iraqî ragihand ku wan yek ji se bajarê Mosulê xistiye bin kontrola xwe. Hêzên taybetên Iraqê li operasyona azadkirina bajarê Mosul ew ji berî 4 heftiyan dest pê kirî pêşveçûnan li rojhilata bajarî dikin.
در بازبونا هیزن عراق بوناف تاخا تحریر به پشتوانیا ایرشن آسمانیان هفپیمانیا نفنتوی دیتا کرن لدما چکدارین تروریستین داعشه به هیرشن خوکش وان پیش و چونان آستنگ دکن بردف که وزارت نافخوی عراق دبیجت سه کاروش حالات باجر موصل آزاده. أكثر من ثلث هذا الجانب قد تم تحريره. برانی عالیه چپی باجر هاتنا آزاد کرن و اف دورانا نه آرام بون حتی جبری هاتنا تروریستین داعشی اف دورا زور گرینگه و کلایلا در باسبونا هیزن عراقی بو عالیه دن یه باجر بردف که وزارت نافخوی عراق پشراس کرد کل باشور موصل 905 تروریست هاتنا کشتن و هیرشن آسمانیان عراق و بالافرین هف پیمانن پترج 700 تروریستان کشتن لعالیه خو هیزن هف پیمانن رجدن بداوی اینانا چکدارین داعشه لموصل و توایا عراقه. هف پیمان دی بردوام بن لسر آرمانج گرتنا داعشی حتی نه 4000 هرشن آسمانی و هرشن موشکان هاتنا پیک آنین و هم دی دجمنی که این آرمانج حتی آلامه بسر موصل و توایا عراقه دا بلند بید. آستانگا هر مزن لبردم هیزن هف بش هجمارا زورا سیویلانه کو داعش وانا وکو مطال بکاردیند. لشکر عراق دبیجت پترجه 700 سیویلان لتاخا ظهور و قادسیه گهشتن دورین آرام. لدمانتوین اگرتی دازانین کو پترجه 54,000 کس جشار موصل بو کمپین دورین آرام درون. کارمندین ریخستیا برنامه خارنا جهان یابسر نتوین اگرتی و کاری بو گهاندنا آری کاریان دکن لدما آستانگا پر زحمت سیویلن دروی کمپانه. بسانهی تره لدما خلق دروازی کمپا دبید ام دشین خارنا محکه بوان برهف بکین لهجمارا زور یا خلکی دخوازن لگند خواه یا رزگار کری دا بمینن و بوما زحمت پید وین جیان بوان رب گهینین. لأوین دناف کمپادا گازنداجی که ماهی آلا و آریکاریان دکن. والله نها بطانين مكة من ومن دو بطاني دانا متاخو وام همي بيك ودنفين وشاف لفير جلك سارة باجر دیروکی موصل نبتنه بوی میدان شریک و داعش جان و مال و ملک خلک تداویران دکت بلکو وکو رخستیا کهوف هرج دست بیکرنا کنترول کرنا باجر موصل سال 2014 تروریستین داعش دیروک و شینوارن باجری تقاندن جبری آزاد کرنا باجر که نمرود یه دیروکی و یا پر بشینوارن سردم آشوریان چکدارن داعش شینوارن جبری 3000 سالان به بهانن اولی ویران کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. اپراسیون رزگارکردن موصل بردوام دکه و دنگ امریکا پشکا کردی چو ناوچه حمام علیل کل باشور موصلی و نو هاتی رزگار کردن. رونشوان ناوچه مترسین خویتین زمان لسر فقری و تو نبونا کارو بار. حمام علیل کود کویت باشور باجار موصل ده اوی باجارکی دا شرک قرص دهاتی کرند نافبرا سپای عراق و جگدار داعش کو بریا چند روزان لسر جادن حمام علیل میدانا شری بو بله نهاو پشتی آزاد بوی خلک اوه دوره گازنداوه چنده دکن کو دیاردا بیکاری و هجاری گلک یا بربلاوه والله حال اقتصادیه وسط به خود روش آبوری نافچو بون بله اوه ماوی 2 سالانه موچنی نه ام همی ماندی نه وی ماویدا موچه نبون خلق به اگجاری ماندی بوینه تو زانی او موچه نبید ده چکت ام کشته بوین حتی رادکی و بتایبت او بیس روژنداویه اونو که آو نینه که هربانی نه جاده پیسه تنظرن بحال بلا سحکنا حال هجاران گلک نخوشه من بخو موچه پاراستنا کمالاتی هی بلا روش گلک خرابه چونکه دهات نینه و موچه نینه و او 2 ساله کارش نمایه هر چند هاریکاری بو خلک حمام علیل دهیتا کرن مینا بلاف کرنا کرستین خوارنه بله وک پیتوی نینه لو ما گلک خلقی جه اوان هاریکاریان به بهرن والله حاليا المساعدات زينه خودی نوکه هاریکاری باش گهنمه و بتایبت دوهی و پیر و افروجی و بعناهیا خودی دی بردوام بین لسر دابش کرنی و نوکه ما پیوندی به بغدا هیا و دگل دورین ایمن داکو آلیکاریا فريكن بل تماشای في خلکی بکن گلک پی تی وی به آلیکاریا هیا برسی اف خلکه کشتیا پشتی حمام علین هات یا رزگار کرن خلکی و گازنداوی چنده دکتن که دیاردا بیکاری و هجاری گلک بربلاف باید ناو جواکی وان دا لو ما دخوازن جو آلیم پیوندیدار ری چاره که جه را ببینن کاوا عمر دنگ امریکا
باشور موصل حمام عليل. بدست ببونا اپراسیونا موصول خمو فکر جهبون کو روشا سیویلان و چاوابه. کمیسریا بلندیا پرابران یا نتوان یک بی جمعش بده آمده کاری ده بوکو علی کاری بده سیویلان موصولی که شهر درون بردف که و رخستینه کریس باین لسر خبات وان ین مرواهی ناو موصول و دردورا باجر آگاهیان گرینگان. Well, the UN Refugee Agency has been preparing. آژانس پناهبرنا نتوین یگرتی دمک درجه آماده کاری کردن جبور روشنهای لموصل ام دبینن. بری چند ماهان مکارمندن خوین لحریم گیهاندن هف مخواست پشتراس بن که نتوین یگرتی جنیزیک و کار دکه لگل حکومت عراق و هوالبندن دنن کار لسر آلیکاری مروواهی دکن لحریم بودیتنا چاره سریان و برسوه جروشا خراب را و بردست خستنا پیدویان مکارمند حوانگه و هر تشتیدی آماده کردن جبو گهاندنا پیدویان روشا آوارته خوارن و وخوارن جلو نوین و کرستین آماده کردن خوارنه جبو خلکی که جموصل جبر شرد روون. یا برز بیان و پیشبینی هندی تکرکو 1 میلیون کس جموصلی برابطن نهاجی شر بردوامه. ام دکارن سیار جواب کن سر جماره خلکی کوهاتان هاد ربیان چندن. Well, I think first of all it's important. از باور دکم بری هر تشتی گرینگ ام بزن کو پرانی آوان کسان لدور نزیکی موصل ود حوان انکو او پنابرن نافخونه سینورن ولاتان در بسناکن. ام زیدبون جنشکه و یا جماره کسین جموصل درون دوان 3 هفتهان دا دبینن نها 45,000 کس د کامپان دا بجه بونه. اف جمار ده هفته بوری ده 2 برانبر بویه. ام پیشبینی بلند بونا جماران دکن چندی اپراسیون رزگار کرنه برف پیش فهره. بری دو محل ما بهیست کو UNHCR آماده کاریان دکیان یعنی کامپان آباد کو کامپین آباد کن نزدیکی 50 بون نها هر او پیش نه یعنی وز تر کامپانا. So as of now we have established 6 camps. حتی نها مشش کامپ لدورا موصل دا مزراندنه. من نیاز هیا بهتر کامپان دینن. لوان هیامان ما 40,000 چادر گهاندن عراقی وک آماده کاری جروشک خراب را. لینها مشیانا دانینا 20,000 جوان هیا. هن عمل جه گنجاو لدور دیگرن. او زحمتیا امراسیتین. زحمتین کو اف کسی جهن خود رابن و درافنا هر دوربری نزیکو بسلامت چنه. Well, they're facing a variety of challenges, and with temperatures dropping. او راستی چندین زحمتیان تین. هلبت پرانی جبر هاتنا زستانه و سرما به شفل عراقی. او راستی ورزا باران تین. اجاره خستنا ما آجانسا پنابرانا نتوینی یک گرتی نوینانو پیدوین زبستان دیگین اوان. نبتنه جبو خلک جموصل درون، بلکو خلک مالن خواب بردایی لسرانسری عراقی. ام دبینن خلک راستی زحمتیان تین دمک دا کوب آواکی بردوام جهری من خود درون. یک جوان بو نمونه جمارا زده یا جنن بمیر او خانم دخما جهف دورکتنا مالباتا خودانه وانزاروک هنه پشتوانی جواکی جوان را پیوسته او یک ارکامه بزحمته که زده باری پیدوین بناخی برسوا ملسر چند آستی دیه دی کاریج مرا بحثی وان پشتوانی جواکی بکی. Well, as you know, the UN Refugee Agency. وکو هندزانن آجانسا پنابرنا نتوینی کرتی کار دکه جبو پاراستنا جیانا خلکه و اف به چند شیویان دبه. زیدباری دابین کرنا حوانگان خوارن و پاراستنا جوستانه دیسا ام کار دکن که زاروکن جی کسو کارین خوفقتیای پاراستی بمینن و لجیر چافدیریه بن و چافدیری جمالباتن به ظلام رهبه که پاراستی بمینن. دی جیب جی کرنا و ارکیدا ام کار دکن لگل دوستن خود میدانه به مبستا برسوین هجا. مسربان او برنامج وحين بو وان كامبين كو بري نها بري صالة كو 2 سال صالة لهري ما كردستاني يعني العراق الجهنديات ندانان وبرنامج وين نها كو باللزق عندك بو خلكي جموس الدرابن وكاريجريا خرافة بل سر آلي كاريا وان كامبين كافن. No, it should not. نخیر دوید کاریگری خراب نبه. ما برنامه جدا آماده کرنه سنگی آوان لسر روشا موصلیه و جدا جتواهی کارین آجانسیه لکامپین دی لسرانسری عراقی. گرینگ عمل بیرا خوابینن که قدر پرین مترخان کری جبو کارین هاوارچون الموصلی 196 میلیون دلار بون. حتی ها من نزدیکی 6 جسدی خرج کریه. مخابن ام دست کرد بن ده هاوارچون خلک عراقی ده. و دما خرجی مسوگر نبه کار خراب دکه لسر برنامه ما. اگر اف کشیا خلقی کو جموس دابن جشران زوزو چهار سر نبو و برنامه دریج دم هنا جبو آلی کاریوان. Well, long-term responses. ما بحث چراسریا دم دریج جروشا پنابرا را کر چه عراقی بن ج سوریان هر جهه کیدن
لی بجارا میا یکم او ام پنابرن وگرین مالن وان دما روش آرام و تنابه و با آشتی و سربلندی بجین. بجارن دی اون او پنابر بگنجین لولات میواندار لی جبو رجای که گلک کیما پنابران و گوهستن وان بو ولات سیم چارا سریا بتنیه. ام بحث وان کسان دکن که روشوان یا سغلمی گلکی خرابه. خانمین بیسمیان قربانیین اشکنجدانی که چه بجارن دی جروشوان را نابن. امریکا جی ولات سرکه دیوی واریده. نهاجی پنابرین ج عراق سوریه و ولات دن وردگره لی پشتی پروسه که تایبت و دریجا اولهیه. Operasyona rızgarkirina Raqqa bi serkefti de berdewam dike û peyamnerê dengê Amerîka Mahmud Balê vê operasyonê bi nêzik ve dişopîne piştî azadkirina gund û bajarokan ji destê Daişê ve behsa vêgerîna penaberan li gund û bajarokan dike. Jin, mêr, gal, pîr û zarok bi otomobîlan û bi meş li ser rêya gundê Elhîşa vedgerin malên xwe. Bi hezara sîvîlên got di encama pevçûnan da koçber bûn êdî vedgerin şûna xwe. Xelkê deverê got ji destpêka operasyona Xezeba Firatê ta dawîbûna qonaxa yekemîn ji operasyonê di kampa Ayn Îsê de bicih bûn, niha piştî got gundên wan hatin rizgarkirin û mal ji mayîn û otomobîlên teqîneriyên got Daeş li pey xwahîştin hatin paqijkirin û metirsiya Daeş ji herêmê dûr ket, hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê hemî rêk vekirin ta got vegerin herêmê. والله شنا حوالي عين عيسى ام چوبون دوروبری عین عیسی ام کوجبر بون نه ام ودگرین اف 4-5 روز بو ام چوبوین لی نه خورد آلیکارن ام وگریان دچونو وگریان دوام باشترین سردریل gelmekir. صار الضرب بومبا باران بيكاتو ام کوجبر بون ام وگریان الهیشا جبر داعش ام ج الهیشا درکت بوین نها خورد آلیکارن ام ودگرین گنده خو سپاس بو خوده ام بسلامتین. Li gundê Elhîşa û derdora wê nêzî 8,000 sîvîlên wê deverê vegeriyan. Lê hîn metirsî li ser jiyana wan heye ji ber mayîn û teqemeniyên got Daeş li pey xwahîştin. Hesedê hewl dide got mal û riyan ji mayînan paqij bikin. Herwiha hejmarek mezin ji otomobîlên teqîner jî di nav gundan da mane û şervanên Hesedê li dervayê gundan diteqînin. Endamê rêveberiya Tevdemê Omer Elûş dazanîn got wan grûpên pispor ji bo rakirina mayînan amade kirine û li ser agahiyên xelkê karê xwe dikin. Wextê ku jê riviya piranî malan kiribûn bomba kiribûnekê. Bes va mileta me ne ji vegere illa pê ku me ew bombana piranî wa bombana me derxist. Ji bo vê nava mileta wextê ku vedgerê em ji wan re dibêjin ku tiştekî dibînin parçak hesin dibînin tiştekî xerîb dibînin xeberê bidin hevalê me ketayê bê hendesî hindir da karê xwe dikine em ê wana re bimînin heta ku her kes vedgerê mala xwe û malê wana jî bomba tê dikin hebin. Hêjaya gotinê got di çarçoveyê operasyona Xezeba Firatê da ta niha sû 4 gund û herêmek berfireh hat rizgarkirin ji bin kontrola çekdarên Daişê. û hîn operasyon dewam dike ber bi bajarê Reqqava. Piştî ku Hêzên Sûriya Demokratîk qonaxa yekemîn ji operasyona Xezeba Firatê bi dawî kir hewl dide got gund û deverên rizgarkirî ji mayînan paqij bikin ta got sîvîl vegerin malên xwe. Îro bi hezaran sîvîl vedgerin gundê Elhîşa û gundên derdorê wê. Mahmud Balê dengê Amerîka, Bakurê Raqqa. Sirra jiyanekî dirêj çi ye? Xwarînên baş e yan xwerestî ye yan jî hêk e? Emma Morano jinekî İtaliyê bi temenî 116 salî ev herî mezintirin mirov li dinyayê de ku dijî. û mirovê dawiyê ku di sed sala 19 hatiye dinê ku niha jî jiyan dike. Emma Morano di mehan 11 di sala 89 de ji dayîk bûye. Ev dibêje di rojê de bi tenê du hêk dixwe, tiştên din naxwe. Wexta di sala 1990 de çûye dixtur bi nexweşiya anemî yan jî kêmxûniyê. Dixtor gotiye xwarina hêkî vê bû te baş bibe. Doktora wê Carlo Bava dibêje emma her tim hindik sebze û mêwe xwariye û wexta wî ev nas kir emma di rojê 3 hêk dixwar. Temaşevanên delal ev bû bername îroya Kurdvizyon em bihêvîne ku bername bi dilê ve bû em li benda nêrîn rexne û pêşniyarên we ne kerema xwe bi rêya e-mail, Twitter û pilemeya Facebooka pêwendiyê bi me re bikin heta hefteya pêşiya me biminin bi xweşî de. Dem baş.